Da. Da. D-A. Jo li dic da. Jo da també. D'autor, no? És d'autor? El da. ¿Qué significa? ¿Me lo dices? No sé, Da Festival. Da. Da. Tu saps? Festival de Cinema de Barcelona. Crec que és una oportunitat per un cine una mica diferent. Vengo porque me gusta ver cosas que no vería normalmente en cines. Vengo a ver unos cortos... Una nova generació amb bastant d'impuls que està sortint. Cada any és com molt familiar, o sigui, vens i et trobes a tothom i és com un moment de veure molta gent que la resta de l'any pues, igual no et trobes. I a part que, òbviament, pues, posen pel·lícules i curts molt xulos. Tengo ganas de ver todo, lo que pasa es que no tengo tiempo para poder ver todo. No tengo entrada. Pues nos gusta venir a ver las películas que estrenan y sobre todo porque si hemos participado en alguna, pues hace ilusión verlo en un festival como este. Per mi és el da.